bor lang jersey nomor katnya Gersan tawa jersey nomor kaar Dajiet tawa wow. Impaya ni free kick meminta ayu kan jiang ni. Oh no. Oh no. Jangan mau play. Oh no. The goalkeeper John Rikhen. Oh no. The different line John Rikhen gelang sisa ke Sergei. Free kick na kaliang John Rikhen. Ini payahani on jayong ni. Sama kinong Gersan sungi. Oh, goalkeeper John Mawblei. Pada kecuali por kadai ke offside. Dan dia ke ball. Goalkeeper John Rikhen bro ubasat kaimo. Kini tolong kajing pentip Lapbah. Naga banta jom pergi Lapbah Mawblei. Ki Lapbah along pekai baru ni sabha bani tu ya kawai kajing tu baramba jom kani ka jela kajing kita ke sulong lajang sport club bat ka Langsning football club kim sawan bani simbanta ha ka namdan ban krong tikian lani ban sim bai tikian bai rong naga banta jong pi bayaga tega singi ni priang laj do naga banta jong pi baro ki Mawblei dua shoot. Gol. Nah kalian juga Mawblei gol. Nice. Mawblei dua shoot. Good passing na kalian jongka Mawblei. Hari iyo katatik ayu na kalian jongka Mawblei gila. Nice goalkeeper. Liga patah besut na kalian. Dia lekai kepada long sisa kepada yang try berimbang untuk kata-kata. Yes. Come on.
skor nagalian jang ka Rikhen 5 ka penalty shootout. Mawblei kelayo berai ke Paul. Oh no. Ka free kick ke papan spiek. Dia point jayu kila dia men prai kena ke kerak. Oh no. Keras sejarah. Untuk lagi keras.